Radnice GSP su nam mnogo velika inspiracija. Prosto toliko ljudi koji se ne poznaju, koji blizu stoje jedno pored drugog, a potpuno su separatisani, nama predstavlja prostor razigravanja. Kupovina može bude poezija, pogotovo kad kupujete za nekog drugog. Uvek nas inspiriše komunikacija među nepoznatim ljudima, stvaranje nekog toplog, bliskog ambijenta, uvek nešto vezano za zagrljaje, za naše tradicionalne akcije deljenje čestitka nepoznatim ljudima. Poslali smo javne pozive preko društvenih mreža, ljudi nam su se javljali, to su uglavnom mladi ili neafirmisani autori, super je bio odaziv, međutim bio još veći kad se čitava akcija realizovala. Rastera ne boli. Probudila se jednog jutra, progledala, nema krmelja u uglovima, zbrisana vekovna ćutanja, mumlanja, narcisovna klapanja, umivena, očešljana, osnažena. Ona želi svet, da pretvori u reč, dodir u hleb, vodu u let, pesmu u život. Boji se da ne napravi ništa od svog života. Jelena Vukićević.